你对不对？本身就骗人呀，所以讲话就骗。佢慢慢撳佢皮條落肉呀，佢講係對出去當個盤子，真嘅你騙到你中間就嘅咩？你話反有先啊，官方병你落影咁嘅人吧，啊有咁多些，冇騙人到真嘅呀，你冇講這位，嘅目的是乜嘢要？呀，你沒有去見呀，你講佢當咁麼？因為你們有grup tu ya, you bosan tu ya. Kenapa ni kong cewek? Ih, mau masalah nggak sengit nanti? Ah, siap dan ni ya, ini juga grup tu ya. Ayo kerja akun mencoba grup, you bosan kamboran tu. Lagi, mau yang jengcai kau sengit, tapi mau bisa. Nggak tahu ni sih kencaran dan ya. Tapi ni kami kong cipai ni sengit, dengan dia yang mereka mang tu. Nhưng nhau sinh kiệt nhau em nhận mổ cũng thấy voi ngay trên trung nhiên bình nhiên trên trung nhiên à cái vụ tỷ trên vụ điều à cái này như mình giúp gục tuổi à thằng họ sinh kiệt như mình giúp gục tuổi à anh kia rồi à nhưng mình cũng một cũng thấy voi à tapi nhiều cái gì cái nào sinh kiệt à ngay cả như phố xí, như sườn cho to à, cái sườn nhà, phố xí, như cầm cọng đi với theo ăn bào à. Phân kỳ định thằng, những lúc ngay cả như phố xí này, nhìn đâu nhá theo có ăn bào à, tủ xiên chọn à. Nghe冇骗你生氣，你講你搞笑係咪？你明你想得多啊，你試啊啫。人呢邊田，所做嗰前網友 group 嘅，呀，你冇出，你冇落，你分明啦呀，
所以我尽量去group tuh juga proses tambolan tuh, ya. 所有你说全部不定的显示出来，gitu. Mungkin ini bangai ini me, kau jangan kan ini kong ya, ya, kita kong kita tangga, ini phần ini sudah ya, ngay, ini siapa ya, cái con chơi rồi, cái tam ba cảm, cái cảm này tam sa đúng cảm ya. Sejauh hari katakan aku mau jual tu kemen yang ya katu giống này ngay cùng như thế này ya hiểu sự cách đó ngay nha cái nhau này miền nó giờ tụi một trăm rồi này tạo cái nào cũng vậy vì và còn trước cái đúng gì và còn cái kiểu gì đó mà cái gì vậy với còn cái siêu kia ở những thứ sang nhà thằng cái nhà tiền gì vậy à lihat jelas saya pun screenshot ini kan posting ini kan kok nggak bisa kita saja dah. Kalau Facebook, kalau WA kita saja ya di keluar sendiri. Kalau misalnya jika keluarga jika pengikut jika Yumiansia misalnya ngai Yuminfui mengeluarkan songkit, itu baru ngai pengikut kan jelas-jelas kita saja dah. Gimana sih ngai pengikut? Songkit ini cái fasad với còn có mô dùng cái gì cái nạn nhân chứ dạ group của xin nè lỗi ghi cái gì phát hiện phải đúng tâm trả như tiền bản thôi là nữa ngay từ sinh như vậy chúng ta tiền số có tiền lăng lo cái group dan các cảnh sát ní đấy như tia không được như tia cái nhoi là sập nổ mà nó xì lôi thậm chí nhưng mà nó xì lôi ngay biểu nhau rồi biểu nhau mấy vang rồi mà nó xì lôi ngay mà nó đừng bộ xì nha như sống ra chăng ngay xìu nhỉ em không kira cái này ya cuối cùng gì phán là ngay bị phán thằng cô đừng kira ya kira những cái punya video mai chỉ bay nhầm gì nè kêu bộ như vậy cái pastiin cái benda kita kiến chưa belok ya bang santai aja ya yang benar tapi mới muốn chụp cho bạn saya mau tạt tay ngay cùng vậy phải có nhiều tôi biết cái này cái muốn tạt tay mới coi có cái ngay mua tạt tay còn vậy ngay còn nghĩ đến một cái còn liên này nhưng mà tôi nhớ mình lên một cái ya mungkin sih jadi nggak topi dan misi pokoknya gaya paham ketambahan của vũ trụ chẳng gì rồi cái dưới sinh đi về không còn mà thời gian ngay chỉ tận thế giờ nếu mà là mungkin buổi sáng thì nhị sinh chỉ còn với tự nhiên với cái chủ nhiệm đi bên chuyện đó nhà mấy cái chỗ như na bóng như là tụ đi bên nhìn đó em mana emang ayu pergi cut lah ni muka ngai posting cut lagi kan lah ngai pergi cut kita satu lah kau gisiau chơi group tu boy moja gisiau dia chơi ngap cut kat dia cut dia kinh chặt thắng hay siau các kinh chặt lại về group tu siau gimo ni mi konjin chua cái dưới group tu siau bi siau cái mi posting cut lah còn bây tu cùng chín nào như thế cùng nhà mình chia nhà mà nó nhiều group tuổi xíu nhà mình chia như xíu ra tu cho những cái chính chất à như không chỉ phải là cái như cảm xíu mấy còn với những cái mà biểu mang sử dụng một nhầm này cái mấy cái sinh xuất来còn chơi với là trong cái mới thấy cái là xây liền là như là mới còn phiền trung nhân đó là gì là như có chuyện lần còn như tăng sa thầy phiền chật cũng như còn thầy phiền chật cái bây giờ nhỉ em mới như còn thầy phiền chật ngay giúp về phải rồi cái bây giờ như siêu xì intinya các kinh chất respon như vậy respon như sáng sớm rồi ngay pusing như vậy
不是，你把对ngay事情啊，你望人ngay报应咩？ngay冇报应咯，ngay cuma cùng kita thang báo nhưng mà cái kiểm tra là miếng sáng咯，咁我这事啊，你望人講咩事？你小黑咯，真嘅，啊，你望對ngay真嘅，你都你對ngay咩？你都望對ngay nga, karena memang ni makaya. Ni sen tu yakin cara dan kui tu ko cina. Ni paham? Dan ni mang tu ngai sia. Ni còn chơi với à? Ngay bồi ni. Ya wei. Mana cái gì? Ha. Tadi ni kan beri sih. Janji ya. Nanti di mana? Ha, mati di mana? Kau ni Meme, jangan kau. Ha, mati di mana? Habis sih. Ha, kau ni. Habis sih. Habis sih. Ha. Habis sih. Habis sih. Ya. Nhớ kiến chi bên trong kia à. Habis mau siapa bawa lah. Iya. Cái gì à? Cái gì mà? Thằng kia sao gì? Thằng như còn thằng với thằng Xuân kia đây bây nhìn chi nè Xuân kia còn với phim mình thật như thằng hả? Hiểu không? Sao? Như là cái gì à? Diệt đấy. Con đi. Mà tiếng nó kiểu diệt thế. Ê. Mẹ. Ở bên cái kiểu diệt. Ở bên Xuân kia nhưng mà bộ bẹt diệt người tí này nhưng mà bẹt diệt người tí nè. Dân. Dân à những dân chỉ có mấy giờ ra bao giờ là ở bên gì giờ là ở bên gì dân hey mulai ở bên kia như là nghe còn là ở bên gì dân kia xí nhà mình chỉ bay được đi xí nhà bộ bẹt được nghe đi là cái mà cái我遇到他相信给boy年纪，比讲 boy 都偏偏就啦，讲偏差，阿不个些，我遇到电机不能电机生就偏了那电机，很应该都上了，oh makanya, cuma mengaku yang siap, ni kan kau练胸部那个，练脸颊个，是包个，你看练脸颊个吧，你看我多个，makanya kesan kita cukup yang itu cukup siapa mau aja吹個健胃啊，梗係時候見咁 group 到嘅時候啊，你講最噃，你都本啲片段到電啦，你都同人班唱到電啦，咩喺前面危險呢？到電啦，你都同人一部分講真嘅啦吧，你係嘛啦？要kualitasnya kita kongboy doan si Juna, kau doan sangat yang kongsi jalan. Ni kong ni kongboy berpau ni mai pian sat mana, pian ni dah mana, ni si siang, siapa tu je, nak kau siapa ni? Kalau pau kau opet kau ni opet siapa ni tu dina. Yang ki pun kinchat kon ni, ki pian yen ji mana ki kam. Tha lo cái kinchat ya, kongboy yang lapor kini kinchat. Cái con bà bị lăng xuống biang băng chụp lúc bồi đan ra còn chơi bay như thế kia cho nên gì còn nóiกันông nghe kêu về gì kêu liên cha bây giờ liên hành để kêu về ngọn đồ kêu ấy nghe cần là họ mẹ sao dân liệt cái mấy cái liên trong vấn đề gì như là liên trong kiểu vấn đề gì kiểu về ngôn ngữ kiểu như thế là như thế là vấn đề gì vấn đề gì như thế là gì thì sao như nào cái gì như là kiểu xong kia như còn mấy còn chính chủ rồi mà còn mấy bị phiền nhìn ai cho còn tên này phiền nhiên nhà mình chi tiểu nhà mình dạng thân kia tiểu nhà老婆biểu cái chuyện chơi biểu cái phần chơi hay gian hưng cái kiểu bị cũng hưng cho mình bị kiểu bị gì thằng đó nhia nè mồm ăn nè
来上来上来，上来，俺那便宜了，没来，所以人家都愿意了。对呀，俺们没事了，那个你老婆我白时间那个地方那个，你看上了，兄弟啦，讲我已经平平实实用你不研究相信，你叫人上啦，上来人，你没上来，因为没事啊，你不愿意呀。兄弟，讲话都没平平实实了，兄弟，讲来偏差是别人，你当啥都偏差了。Kalau ni boleh pinchat aja ni kong boleh yang ni kong dia tu indo le ba. Di mana ka pinchat sang se ni kong boleh tu to. Ngai penya dia nya mi ngai dia nya mi dia nya bo bet pan la. Orang itu tianji ni ne sang sin la cha. Iya. Sama. Yang mana banyak kau bagi ngoro. Tôi mới bị còn ai mình mi ở bị cái phố gì. Ngai mo bo ni sang dia. Ngay cuma从地警察的地啊，ngay从地警察保你买个警察的名声啊，来骗高进人的女人啊，ngay bị bao nhiêu à, ngay muốn bao nhiêu, nhớ lúc sinh mà nó càng ngày gì nè, mang gì, nhưng mà họ kỳ còn ai做出到人知，咁人就覺得啊，咁樣目的啊，nhưng mà現在表出來啊，我有都唔敢快。叫個行叫成件減班嘅便宜啊！你睇下啊，當係班部隊上來上嘅呀，supaya ini macam yang便宜啦上嘅iya yang mana yang mai polsek mai jipai polsek polisi sang polsek Singkang mai jipai ni saya naisa有汤你。ngay kiểu siết mấy nhớ là vô bếp siết này đầu tiên là bếp biểu phần gì cả nhà mình bếp biểu phần gì à xong kì kalau như cho xong ngay hàm cái kinh lại mất xong như camera bilang sila mày chỉ bay bởi mua camera mày ổ tắt kiểu nhà mình hả như mua camera bang không biết sao mua camera ra mày chỉ bay xong kì xong camera cái camera你这警察就用anti高度pening boleh singkawang. Ni saya juga kau tu menipu menjual nama oknum petugas Polsek Tambora Jakarta. Ya kesinilah kau. Naik. Kau panggil lah. Ya kan ngasih 500 naik. Saya kinjal 500 naiklah. Naik. Mari naik. Menggil. Sama. Vamos a hacer ini. Sama. Ini mau kompor boleh kondisimu Nanti sama naik lah. Media kan boleh Indonesia. Nggak masalah. Anda menipu memakai oknum petugas Polsek Tambora Jakarta. Ya, kronologinya. Meninggal dunia segolannya Anda sudah ditahan di Polsek Tambora. Anda sampai meminjam duit kepada Ibu Ko Chin Lang di Hong Kong. Ya, dengan minimal uang yang harus dibantu sekitar 30-an juta. Ya, naiklah sini. Ya, tetapi di mana Anda ditahan? Siapa yang Anda tabrak? Sinilah. Naik. Buktinya ada, korbannya ada. Sini naik. Ini saya sudah. Jangan kau ngaku-ngaku, naiklah. Jangan biar polisi nampak juga nggak apa-apa. Anda memakai nama oknum polisi seorang yang minta damai. Di mana letak keberanian Anda? Jangan kau banyak ngomong kau naik. Saya mau masalah mau apapun nggak apa-apa. Anda sudah memakai nama oknum kepolisian Polsek Tambora Jakarta Barat untuk menipu orang sebesar 30-an juta. Orang ya anak itu meninggal dunia, tetapi Anda mencuri foto di Google Chrome untuk menipu Ibu Ko Chin Lang. Naik kau. Naik. Kalau memang Anda benar, naik. Kau naik.
Jangan kau main ketik-ketik. Buktikan Anda benar. Saya mah santai aja. Ya, saya nggak mungkin DPO. Ya mau gas ke, mau apa ke, kau bukan korbannya. Anda penipunya. Anda tersangkanya menipu duit ibu kau Cinlang. Sini kau. Sini. Naiklah. Loh, nggak berani sih. Nggak berani naik. Naiklah. Buktinya di sini, kau naiklah. Jangan buktinya mana. Kau naik dulu. Naik dulu. Ah, jangan kau tanya buktinya mana. Kau pasti ada buktinya. Hah? Kalau kau tidak berani naik, kau tanya buktinya mana. Buktinya ada sama ibu kau Cinlang. Ya, ada sama saya. Kalau kau memang ada menipu duitmu masuk kepada rekening istrimu, apa yang kau lakukan? Kau naik dulu. Kau naik dulu. Udah tahu ke, udah kau takut dah. Ketawa aja kau. Naiklah kalau kau benar. Kalau kau nggak menipu dunia ibu kau Cinlang, memakai nama kepolisian, Polsek Tambora, kau naik. Kau siap-siap ya, Sengkit. Kau siap-siap ya. Kau sungguh hebat berani. Sepintar-pintar tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Ya, terserah kau, Sengkit. Ya, memberikan informasi yang sangat akurat, udah A1. Bermainlah sepintar-pintarmu, ya. Nanti kau akan menjerit. Siapa yang memberikan kau video, silakan kau postingkan ke polsek aja. Apa urusannya? Anda memakai nama oknum kepolisian seorang yang minta damai sekitar 30 juta. Ya, dengan mengaku Anda sudah menabrak orang dan orang itu sudah meninggal dunia, Anda lagi ditahan di Polsek Tambora, Jakarta Barat. Di mana kau ditahan? Siapa yang nahan Anda? Katanya berani lawan saya. Katanya Anda hebat. Kok kirim emo? Hah? Kok kirim emo? Hah? Kenapa Anda tidak berani naik? Gimana? Hah? Iya. Anda bukan melawan saya, Anda melawan hukum. Anda sudah memakai nama Institut Keluarga Besar Kepolisian. Mengaku menabrak orang mati. Paham? Kau punya masalah, dia ada masalah 3. Ya, kau curi foto orang lain di Google Chrome. Kau memakai nama kepolisian Polsek Tambora. Kau menipu ibu kau Cinlang dan temannya. Paham kau? Paham gak kau? Hah? Kau ngerti gak? Kau mencuri foto orang lain yang sudah anaknya sudah meninggal. Kau berikan padahal orang itu anaknya mati bukan ditabrak sama kamu. Ini dia. Ya, saya bukan teriak kamu, emang kau terkenal. Kau memang terkenal sekarang. Kau lagi dipantau. Kau naiklah. Saya memberikan informasi yang akurat A1 kepada Polsek Tambora atau Jakarta Barat. Ya, Anda sungguh berani memakai nama ya Polsek Tambora Jakarta Barat. Benar. Katanya kamu hebat. Katanya kau tidak penipu. Jangan kau komentar di sini. Kau naiklah. Kan saya bukan minta kamu layanin saya. Anda pembuktian lah. Kan begitu. Tetapi kau yang menipu. Keluar dari grup. Ya, takut. Kau siap-siap ya. Nama kamu sudah sampai ke Mabes Polri. Informasi akurat dan salah satu, kamu suka memakai nama kepolisian untuk menipu orang dan memang ada buktinya. Ya, bukti chatmu ada. Semuanya ada. Paham kau? Jangan hak nggak itu guntut. Aduh, Sengkit. Nah, siapa mau lu 58 juta? Kapan ku nipu kau? Siapa kau? Hah? Kau tuh bodoh. Ya, yang kau sendiri menipu dengan jelas, memakai nama oknum polisi aja, kau masih ngaku. Nantilah kau. Ya,
Terserah kau mau advokat atau siapanya kau. Hah? Siapanya kau? Kau dirugikan nggak sama saya? Kau bodoh kau. Kau aslinya penipu. Kenapa Anda tidak berani bagikan? Kau kan masih ada di grup. Bagikan saja. Kan ada polsek di situ. Supaya kan masih ada. Kenapa Anda tidak berani bagikan? Kenapa Anda takut? Bagikan ya. Angkat telepon aja nggak berani. Banyak bohongnya kau. Mau ngomong apa kau Sengkit? Hah? Mana narkoba? Buktinya mana? Ayo kita telusurin. Kalau tidak terbukti, kau yang kurin kan nanti kau. Ya, kau mau gegap saya. Saya siap 24 jam. Mau ku kencingin kek? Mau apa? Hei, kau jangan banyak fitnah kau Sengkit. Nanti kau yang menjerit-jerit sakit. Kau paling bodoh manusia. Berani berbuat nggak berani tanggung jawab. Kau dirugikan nggak? Aku utang kau 58 juta nggak? Aku curi gas nggak? Ah, jawab kau. Hah? Jangan kau jawab orang lain. Kau dicuri nggak? Hah? Kau yang kucurinya. Jawab kau. Kau merasa kau nipu duitnya kau hilang jual nama kepolisian nggak? Nama kepolisian Polsek Tambora kau mengaku nggak? Hah? Kau ngaku nggak kau? Jawablah kau. Nggak ada yang ngaku. Hah? Kau ngaku nggak? Kau nggak ngaku aku keluar buktinya. Ngaku nggak kau? Takut kau? Hah? Takut? Nggak pengen jawab. Mau ngelak kemana kau Sengkit? Hah? Kau ngaku nggak? Hilang? Setelahnya kau lagi menabrak orang meninggal dunia, kau ditahan di Polsek Jakarta Barat, di Polsek Tambora, meminta uang untuk damai. Fotonya siapa yang kau ambil? Foto dari Google Chrome. Nangis-nangis, 2 orang yang kena. Ngomonglah kau, 16 juta lebih satu dari Kocinlang. Dan temannya tuh belasan juta. Ngomonglah kau. Sini kau naik. Gak berani juga kau. Hah? Polres, boleh kau lihat kamu. Kau yang sakit Sengkit, bukan saya. Ya, kau berani menjualkan nama institusi keluarga besar, nama kepolisian untuk menipu orang. Yang kau berurusan dengan kepolisian. Ya, dari Sabang sampai Merauke, kau pun kena kau. Paham kau? Hah? Berani banget kau jual nama kepolisian untuk menipu orang. Soalnya kau ditangkap, ditahan untuk damai. Kau udah baik keluarga besar kepolisian. Kau menipu orang dengan menjual nama kepolisian. Sini kau. Takut kau. Kalau kau benar kau naik. Nah, naiklah kau. Nah, biar nanti korbannya langsung muncul. Ada gampang Sengkit. Ya, nggak berani bang. Nih, mana dia punya nyali? Nah, di situ dia keluar, naiklah, biar aku panggil nanti petugasnya, naiklah kau, biar nanti direkam. Nggak berani. Anda berbicara anjing saya sudah mati, ya, kau sudah membohongin orang, sedangkan anjing saya nggak mati. Kau tuh tukang tipu Sengkit. Nenek, nah mana anjing saya mati? Kau ini tukang tipu, hah? Kenapa kita masih hidup? Dasar kau penipu kau Sengkit. Memang kau pintar nipu kau. Nah, nipu ya kau terus. Kau sudah kukirimkan buktimu, informasimu, ya, sampai ke Mabes Polri. Hanya tunggu besok aja. Kau jangan keluar dulu. Ada Ibu Kocinlang, ada anggota Polsek Tambora, ya akan menindak. Berikan informasi, Anda sudah sangat berani menjual nama kepolisian untuk menipu orang. Paham kau? Kan dia main penggije mau Nah, kau berani maling teriak maling kau. Sani membantu daripada nama institusi kepolisian itu tercoreng karena kamu. Paham kau Sengkit? Kalau kau menipu jangan jual nama kepolisian. Kau ngaku-ngaku.
Siapa anggotanya nahan kamu? Pangkatnya apa? Kapan kau tabrak orang? Di mana mereka kau tabrak orang? Hah? Jawablah kau sengkit. Nggak berani jawab. Takut. Takut dah. Mana buktinya? Buktinya kau naiklah. Ada korbannya mau ketemu kamu. Kenapa nggak berani naik? Halo, sengkit. Naiklah. Ya, hati-hati kau makan kangkung nanti kau. Pasti kau makan kangkung kau. Hmm? Engkau kan? Ternyata kalian tuh udah lihat kan? Kalau memang dia benar tidak menipu, dia pasti akan naik. Kalau dia benar tidak menjual nama kepolisian, dia pasti akan bantah. Tetapi dia mana berani. Kau ngaku nggak nanti? Kau jual nama-nama kepolisian untuk nipu ibu kau Cilang dan temannya yang di Hongkong. Kau ngaku nggak? Iya. Cuna. Dan semua itu bukan saya rekayasa, itu asli lah. Kau ngaku nggak kau jual nama kepolisian itu bahwa kau lagi ditahan di Polsek Tambora, Jakarta Barat? Kau ngaku nggak? Ada buktinya loh. Ngakulah kau. Nggak mau ngaku nggak apa-apa. Kau nggak usah ngaku aja, kau naik dulu. Naiklah. Hei, Sengkit. Kalau kau mau nipu orang, jangan bilang kau tabrak anak orang mati. Jangan kau bilang kau ditahan di Polsek Tambora. Lagi nangis-nangis kau. Ya, polisi minta damai lagi. Nah, kalau nggak damai, kau masuk penjara lagi. Hebat lalu kau, Sengkit. Hebat lalu kau. Sampai nangis-nangis sama ibu. Naiklah kau. Kau kan nggak tabrak orang. Betul? Kau nggak nipu. Naiklah kau. Coba aja kau buktikan. Tapi kau memang penipu, Sengkit. Kau kira ibu kau Cilang itu bodoh. Rekening siapa yang dikirim duitnya? Istrimu. Paham? Ya, nanti ini videonya akan saya sebarkan lagi, Sengkit. Tidak saya hapus. Ya, jangan kau maling benar-benar, kau teriak aku maling. Ya, kau kutipu nggak auditmu? Hah? Jawablah kau. Kau mau kirim ke polisi. Kirim ya. Nah, kan kau masih ada di grup baru lagi. Ada polsek anggota di situ tuh. Nah, ngaku ya kau berani, Sengkit. Memang tipu juga kau bikin konten. Kamu bro. Jen Julia dah. Mana lagi kamu? Masih ada di sini. Nggak berani ngomong dia. Kau minta informasi sama siapa lagi, Sengkit? Kau masih ada di sini. Nah, lihat aja. Masih ada kan? Masih ada dia di sini. Ngomonglah. Kau kan nggak nipu, Sengkit. Kau nggak nipu. Ya kan? Kamu nggak nipu kan? Tapi kenapa kau jual nama kepolisian untuk nipu duit dan nipu orang? Naiklah, woi babi. Naiklah kau anjing, Sengkit. Naiklah kau penipu. Hah. Gak berani dia, takut dia. Takut. Nah, kau jadi jago. Kambang. Ya lu, udah kabur lu. Kabur lu bro, udah kabur lu. Udah kabur lu, lihat lu, kabur lu, udah kabur dia, kabur. Kabur lah, lihat, gue lihat. Kabur udah dia, udah kabur. Udah kabur dia. Mau fitnah saya tuh pikir-pikir, Sengkit. Ya narkoba segala macam. Nah, keluarkan kontrolku langsung ku kencing di situ pun tidak apa-apa. Ya, jangan kau ngegap-ngegap saya, Sengkit. Bilang rumah saya orang. Ya. Widianto, kalau mau lihat live orang, jangan kau langsung percayakan dia. Ya. Kau tuh kalian tuh dukung-dukung terus. Nah, kalian dukung orang yang salah.
Nah, mana nyalinya kalau dia benar nggak menipu orang? Ibu Kocilang ada siap dia, takut dia, ciu, sengkit. Nanti saya kirimkan ke Polsek Tambora aja. Ya, video ini, live ini, biar mereka telusuri lagi. Ya, sengkit ya. Nah, biar nanti dia akan melacak tempat tinggal Anda. Ya, halo sengkit, selamat istirahat ya. Ya, semakin Anda mengelak, semakin ya asingmu. Jangan kau main setengah-tengah. Nah, cuma belasan 2-30 juta kau tipu-tipu jual nama kepolisian kan lucu kau sengkit. Nah, hebat kau sengkit. Nama polisi pun berani kau jual untuk tipu orang. Memang kau penipu kau sengkit. Cari sakit kau. Yang kau lawan tuh ya keluarga besar kepolisian negara Republik Indonesia. Kau bukan lawan saya. Aku cuma membeli kepolisian tahu bahwa kau memang menjual nama mereka, beliau menjual nama kepolisian untuk menipu orang. Kau terget, paham kau? Ya, masih bilang aku masuk penjara. Kau yang pasti masuk penjara nanti. Nama kepolisian pun berani kau jual-jual untuk tipu orang. Gila kau sendiri, memang gila kau. Nah, kau nggak tabrak orang meninggal dunia pun bilang orang. Nah, polisi minta damai lah, nah, menangis-nangis lah, nah, sampai mohon-mohon lah, janji mau bayar lah. Nah, apapun berani kau lakukan, memang binatang kau sendiri. Nah, kau permalukan etnis Tionghoa aja kau. Nah, nipu orang pakai jual nama polisi kau. Memang anjing kau sendiri. Kau tuh memang anjing kau sendiri. Ya, kau tuh bukan manusia kau sendiri. Nama polisi pun berani kau jual-jual nipu orang. Nggak malu, kamu belum percaya. Nah, jangankan nanti, ku laporin kamu lagi nanti. Kau lihat ya, kau tunggu ya nanti sengkit. Tunggu saya sudah sampai Jakarta. Aku mau lihat kehebatanmu apa nanti sengkit. Paham kau? Bersama nanti ya ketua pimpinan saya itu lembaga hukum nanti seret kamu nanti kau. Ya, kau tunggu ya tanggal main saya. Ya, tunggu ya media kami. Ya, udah isi tentang. Ya, sengkit ya. Selamat menyimak. Ya, yang penting kau nama kepolisian untuk menipu orang. Dan korbannya ibu Kocilang dan temannya yang tinggal di Hong Kong. Awas kau sengkit. Kau sakit sengkit bukan saya. Ya, selamat sengkit. Jauh sih bang.